Minista wa ũgitĩri arutĩte mũkana ũyũ rĩrĩa atongoria athuri a kĩama makoretwo manyitanĩire na mũrũgamĩrĩri wa mĩhang'o ya thirikari Kiambu kũmũrĩka ikundi ici iria nĩ gwata ndaĩ, kenda mũiyũru na tũrĩa mũmbi. Wanajiita mĩhĩrĩga kenda. Kuna wengine wanajiita sijui nyumba ya muumbi. So anybody mwenye anafanya kitu ambaye anajua ni illegal, ile hawezi akafanyia hadharani, hapa tukiona lazima ifanyiwe huku, tumepiga marufuku. Kindiki augete ikundi ici ikoretwo ikĩhithania na urutani wa ũndũire wa Ũgĩkũyũ na gũthomithia arũmĩrĩri ao kĩrĩra kĩogomu ta kũruithia atumia na maũndũ mangĩ ma uni wa watho na ũndũire mũhĩtũke nĩ mahinda. Hapa Kiambu, Murang'a na sehemu zingine kuna wakora na wahalifu wanajifanya ni wazee wa jamii, wameunda vikundi haramu. Nasikia moja inaitwa Watandai, nasikia ingine inaitwa Merega Keda, nasikia wako na majina mingi ambao wamejiita. Riu hinya uhetwo ruhonge rwa wathani wa matura na borithi niguo gutigirira ikundi ici itiracemania kana gutwarithia mihang'o yao na mbere, o rĩrĩ mathiĩte na mbere guthuthuria migendere yao. Baina ya wale viongozi wa hiyo Watandai na hiyo Merega Keda wameandikisha taarifa. Baada ya uchunguzi kumalizika, wale wote ambao ni viongozi wa hayo makundi haramu waingie jela. Lazima tupeleke mahakamani ndio waingie jela. And nobody should be spared. Niseme, we are not fighting against culture. We respect the culture. Kulingana na komishina wa Kiambu Joshua Nkanatha, atongoria a ikundi ici makoretwo magitabania magongona maya matari na marũa, na amwe meyandĩkithĩtie ta ndagĩtarĩ ya ndawa cia mĩtĩ, no makahĩngĩca mũingĩ na kĩrĩra kĩregenyũku. Are you registered when your certificate expired 3 years ago? Do you still claim that you are registered? Hebu uliza hiyo mwenye anasema ni registered ya kuletea certificate. Na kanisa tunawaomba, tafadhali msaidie vijana wetu watoke kwa hii maneno. Kindiki hamwe na atongoria angĩ mekoragia marĩ kanitha-inĩ wa ACK Ndendero hĩndĩ ya igongona rĩa itega kanitha-inĩ ũcio. Mimi naomba waziri, tafadhali, vile umeshughulikia Laikipia na kule Baringo, ingia kule Lamu. Mimi najua ukiingia pale maneno yatakuwa sawa sawa. Wacha watu wetu haramu wasikie tukiwatetea ya kwamba ufanye juhudi vile ambavyo umetengeneza Baragoi na Laikipia, pia watu haramu wakuwe na amani. This is a serious matter, it's a painful matter, because it is true that there's no doubt there is something that is happening in terms of ethnic profiling and ethnic cleansing, and we know the people who are behind this, and we are going to stand kwa mlima tutangaze na tuwaite kwa majina yao kwa sababu wanajulikana. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Ndendero, Kiambaa, kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki.